jingpule woman kasmi Kajingpule nakakita peningkong kisiem kalenong kwa arpuway kadkod iway hatu kadan riu. Kalajia ba unabot nong Jezreel uladan kaway kabri sowan ha Jezreel markhab kayim paki dulan u ahab siem Samaria. Ha kaway kasngi u ahab ulaong ha unabot. Aino hanga ya kabri sowan jumpi banganyo penlong per joryaka. Namarba kaya senda bat kaying junga. Ngan sa ay Blei yapi da kabriso wan kabakambha ni ay ngan syusyuno yaka katba kasyongdor lada pimon. Henry unabot ulaong hau aham. Utray ulakhang yanga pen ayno yala kanong temen hapi. Te u ahab ulakuslay bat uladom ro haba ulalekpai siying na marba unabot nong Jezreel ura letong hao ngamtre ay yela kanong temen hapi haba utia ajentia ula pai lenden yela ka khamat bat umtre bam ay shu Henry ka Jezebel ka tanga jungu kalawan ong yu balay pita khuslay hadu kata papim bam ay shu te ula jubab yaka day na marba ngala ong ha unabon nong Jezreel ay ngan shim siuno ya kabriso wan jumpi nilada pisngomon da kumbay ru i ngan shu ay Blei yapi da kaway pat penban ula juba ngamtre ay hapi yala kabriso wan hangta ka Jezebel ka tanga jungu kala ong hao Omday mapi ubasan siya ha Israel, ki bam la ka jinbam pat penkmen yala ka doonun. Ngan sa penyo mga ya ka briso wan unabot nong Jezreel na kabenta jumpi. Kumta kalatho kishithi ha kakarteng u aham, bat kalasyon mohor yaki da ka mohor jungu. Nangta kalapha ya kishithi syaki temen kisan bat ki bakraw patri ki besyong ha kasnong unabon. Klatho ha ki shithi. Penbena ya ka jingsha jingen. Bat bu ya unabon hakli du jong upat ba. Pensyong armud ki riu bamman hakmat jungu. Bat pa bakin mudui persya ya u kumni. Pilatim ya Blei bat ya usim. Nangta ring ya u shabar. Pat lentem mau yau haban dayam. Kibriu jong kata kanong ba kitemen kisan bat ki bakraw patri jong kasnong jungu kilali kumba ka Jezebel kalapha ktien ya ki banle. Kumba latho ha ki shithi ki ba kalapha shaki. Kila pentip bandon jingsha jingen bat kila pensyong ya unabot ha gajaka bahakli du hapdeng kipat ba. Arngot ki riu bamban kila wandrong bat kila syong mar persya jungu. Kita ki riu klemran kila mudui persya ya unabot hakmat upat ba kiong. Unabot ulatim ya Blei bat ya usim. Kumta kila ring yu shabar kasnong bat kila lentem mau yu haban dayam. Nangta kila pentip ya ka Jezebel kiong, ya unabot la lentem da ki mau ulayam ka Jezebel katang syuyo sngo ba ya unabot la lentem mau bat ulayap kalaong ha u ahab. Kilet da kol ya ka briso wan unabot nong Jezreel, ya ka ba umtre ban ayapi wat da ka ba syuthid, namar unabot umdon syu ulayam. Tang syuyo sngo ba unabon ulayap u ahob ulayang banlet siya kata kabriso wan bandak hol yaka ka ktien jong utray
Kasam san katkot ar hadu lai bat saw hadu henyo. To shashkor ko try ya ktien jonga. To snap ya kajing ut jonga. To shashkor ya kajing yam jonga ko siem bat ko Blei jonga. Nganduai ya me ko try men stem me yo sngo ya kasur jonga. Dang stem makintiu yela kajing kerpan. Nga ab ba men jubab. Mem long u Blei ubasngo bha ya kajing ba man. Kibak ker et kim shlan hakmat jome me ijli ye ki riu ba man. Me pendu ya ki ba kren lamler u try u ijli ya ki riu thok bad ya ki bathrang snam. Ka gospel kat kum u Matthew bukhut kalnong kawasan kat khot lai pupra hadu saw po ar. Pila yo sngo bala ong kakmat namar kakman kabnian namar kabnian ngapat nga ong hapi wat penhiar pot ya uno o bale bom de yapi adaw no uthap yapi na kangam kamon to pensya ha usa kawai pan kangam adaw no umudoy bharem banyo ya kasopti jompi I unmat yo ya kasopti loro adaw no ring bor yapi ban jingket chimer to kit armer haba don bapan ay na pi to ay yu haba don bapan kilyang wat kentat yu ka gospel jong utray